lelaki pun semua sama lah. Baik entertainer, baik minister, baik ustaz. I have seen too much lah. Ada yang orang cakap kalau betul tak ada hubungan fizikal antara dia dengan wanita ni, not much of an affair, kenapa sampai kena turun? Show us the screenshot. Let us decide sama ada apa yang inappropriate dan kemudian angkat beliau kembali jadi minister. Bro, ni government Singapore bro. Kalau it's something defensible, they would have defended. Atau dia kena trap ke, kau tahu macam you want to be nice and then you reply a certain way. Some of the conspiracy theory nampaknya macam ramai orang macam seperti tahu apa yang berlaku. Prof kena trap dengan wanita ni yang ada niat jahat untuk jatuhkan political career dia. Dia dah dapat semua screenshot, dia dah get ready to blackmail, dia pergi kat PMO. Dan kau akan dengar konspirasi ni orang cakap Prof dia sangat lantang dalam isu berkenaan dengan Gaza dan juga genosida yang berlaku di Palestin. Kita pernah interview dan mungkin sebab itu ada some unseen powers on top yang rasa macam aku tunjukkan kau kedaifan dia. Ada yang sampai boleh fikir macam tu. Kalau macam let's say dia nak trap a minister, kau rasa dia pandai tak? Because dia choose Prof. Apa ulterior motif kau? Kau sebenarnya daripada satu political party yang memang kau ada political vendetta, dan aku rasa agak brilliant lah. Kalau kau letak psycho angle, kau ini psycho aku tak rasa dia brilliant lah. Kau dah tinggalkan aku aku make sure kau punya tu macam itu lah. Boleh tak masyarakat terima kalau diorang actually saw the screenshots of it? Contohlah kalau let's say aku message dengan perempuan lah, aku message something very lewd contohnya, mungkin masyarakat cakap alah dia ni memang macam ni lah, entertainer. Tapi kalau aku ustaz, lain ekspektasi masyarakat akan lebih macam ni haprak jadi ustaz. Ini kan pula menteri. So bagi aku baik jangan tunjuk things on the internet stays on the internet. I mean if it's not released by him macam orang atas kan, will it be released by the girl? It could be. Then what will it happen? It can be potentially a defamation suit. Untuk aku, semua orang manusia. Jadi aku tak surprise. Jadi kepada dia, mungkin nasib dia tak baik. So dia step down. Lebih baik daripada dia kena buang, dipecat. Takkan dia manusia pun. Pelbagai andaian, pelbagai spekulasi dan pelbagai tumahan. All eyes are on not only him but on us. How do we react from this? Are we matured enough to see this as someone taking the blame and moving on? And this reflects us sebagai community. Bagaimana apa-apa reaksi yang korang nak lakukan, whatever, keep that in mind. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Drama dan konspirasi World Cup telah pun habis. Dan tiba-tiba Allah bagi satu gosip untuk berbual. Bercanda kan selalu kadang-kadang minggu demi minggu nak buat pasal apa nak buat pasal Syed Saddiq, nak buat pasal gosip artis kat Malaysia, kat Singapura ada pasal apa, pasal mango apa. Kita belum berbual pasal pineapple Kool-Aid banyak perkara. Tok lepas World Cup dia bagi boom terduduk. That day juga apa? That day juga? That day, World Cup juga. World Cup habis kan World Cup like 3 AM kan? That day juga apa? Hari tu juga. Hari tu juga. Orang dah kalah judi terus down. Pergi down lah. Astaghfirullahaladzim. By the way kawan aku Has kawan juga. Dia adalah pergi kedai-kedai Rolex kan, nak tanya harga-harga jam. Lepas tu Cina tu cakap don't buy first. Wait until finish World Cup, because people lose bet all right, they will sell their Rolex. Betul lah. Lepas World Cup harga down lah. Macam beli lah. Astaghfirullah, aku dah tak ada lah. Tak apalah, cukup lah. Cukup saja. Boleh. Cukup lah. Jadi kita berbual berkenaan dengan maybe kita open happy-happy sebab mungkin title di atas tidak menggambarkan apa yang kita nak cakap pasal isu ni. Dan pastinya yang telah pun menyaksikan title yang telah pun kami letak berkenaan dengan isu Menteri Bertanggungjawab Hal Ehwal Islam, Profesor Faisal Ibrahim. Pemangku bermaksud untuk teman-teman Malaysia mungkin selalu tengok cakap asyik buat pasal Malaysia je, pasal Singapura. Ni dia. Nak tahu? Ni dia. So dia punya title is Menteri Bertanggungjawab X lah. Menteri Bertanggungjawab Hal Ehwal Islam di Singapura. Tapi pemangku bermaksud acting. Dia belum lagi full. Dia masih lagi in the interim period sebelum dia diangkat sebagai full lah. Baru-baru ni seperti mana dikatakan oleh media-media kita dan dah keluar semua, tersebar luas, media Malaysia pun ada pick up bagaimana beliau ada an exchange of inappropriate message yang tidak baik lah.
Dan oleh kerana itu dia telah pun step down, dia telah pun resign dan menjadi satu kecoh huru-hara di kalangan masyarakat kita. Kenapa? Bagi warga-warga Malaysia yang tak tahu kenapa, apa yang ni sangat kita punya politician lebih dahsyat. Contohlah sebab dia adalah seorang akademik, beliau adalah seorang profesor, dia disayangi antara politician yang disayangi dalam masyarakat kita. Betul. Baik opposition ataupun baik incumbent, dia macam kira susah lah nak cari silap dengan dia ni lah. Kau akan fikir this is the last person yang akan buat something macam ni lah. Macam reaksi kau kata, apa reaksi kau bila kau tahu? Aku aku terkejut gila. How do you receive it? Aku baca dia keluar kat Instagram lah. Okay. Dan aku baca asal first aku just baca the resign because they haven't really made any statement ke apa tu. Then after that inappropriate exchange messages. Dan aku macam how inappropriate can it be? I mean it's prof what? Dan aku dah okay lah, husnuzon, aku tak feel apa. Aku macam alah confirm macam alah setakat cantiknya atau I don't know like like something very normal lah. You're macam so cute gitu. Macam You're so cute. You're so cantik ke, I don't know, things like that lah. Atau maybe dia berbual dia buat something very controversial ke. Macam gitu aku tak expect apa. I mean for yourself, macam mana kau untuk get to aku know pula, about aku lebih lebih peri kemanusiaan. Untuk aku semua orang manusia. Oh, kau dah fikir gitu aku memang gitu. Semua orang manusia, semua orang ada kelemahan dan semua orang kadang-kadang buat kesilapan. Jadi aku tak surprise. Okay lah, jadi kepada dia mungkin nasib dia tak baik, mungkin dia cakap benda yang ini, so dia step down. Lebih baik daripada dia kena buang, dipecat. Yup. Aku macam gitu lah. Aku tak berapa surprise lah. Padahal aku at the end of the day, so manusia buat silap. Betul. Walaupun dia prof, walaupun seorang ustaz, walaupun seorang... Oh serius Kau level tu lah kira. Aku level husnuzon kau macam tu lah. Kira at the end of the day manusia apa pada aku lah. Okay. Macam aku that time bila balik rumah mak bapak aku, bapak aku lepas solat je, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Aku doa lama sikit kan. Tapi dia dah habis doa. Aku dah habis lipat. Apa jadi bang? Because my dad was an ex-social worker. So Profesor Faisal dia banyak bertemu dengan ground staff, orang-orang yang bertugas untuk membantu masyarakat. So he's very well acquainted. Dan antara perkara yang akan ditanya bila Prof nampak aku adalah macam mana bapak kau semua okey ke tak, things like that. So alamak, macam mana aku tak tahu. And your sentiment is not strange because ada yang bertanya, ada yang orang cakap kat online pun kalau betul tak ada, sebab tak ada hubungan fizikal antara dia dengan wanita ni. Kalau tak ada hubungan fizikal, there's not much of an affair. Kenapa sampai kena turun? Kenapa sampai kena quit? And I was thinking macam, bro, ni government Singapore, bro. Kalau it's something defensible, they would have defended. Obviously this something indefensible. Aku rasa sebab kalau betul, let's say kalau setakat hello ke apa, let's or judgment or whatever, mungkin masih boleh defend kot. Aku rasa I mean we have atau dia kena track ke, kau tahu macam like you want to be nice and then you reply a certain way, tapi dia macam miscommunicated or something, misinterpreted ke. Aku tak tahu. And some of the Reddit punya threads mengatakan macam apa yang kau suggest, like some of the conspiracy theory. Nampaknya macam ramai orang macam seperti tahu apa yang berlaku. Ada yang mengatakan Prof kena trap dengan wanita ni yang ada niat jahat untuk jatuhkan political career dia. Ada yang mengatakan macam dia dah dapat semua screenshot, dia dah get ready to blackmail, dia pergi kat PMO. Dan ada sampai gila. Dan kau akan dengar konspirasi ni orang cakap. Contohnya macam mungkin juga Prof dia sangat lantang dalam isu berkenaan dengan Gaza dan juga genosida yang berlaku di Palestin. Kita pernah interview. Dan mungkin sebab itu ada some unseen powers on top yang rasa macam kau rasa Menteri bertanggungjawab masyarakat Islam kau hebat sangat, aku tunjukkan kau kedaifan dia dan juga kepincangan dia. Ada yang sampai boleh fikir macam tu. Dan you would have experience in your own circles. Aku rasa ni semua Illuminati lah. Ini semua ada Mossad ke apa yang tolong. Tu lah, orang baik selalu ke fitnah. Semalam aku pergi isi minyak dekat ESO. Ada satu apik ni dah tua, umur dalam 70-an. Oh serius? Dah tua. What happened to your MP? Serius?
people got 2 years, got 1 mouth. He got 2 mouth, 1 year. Dia cakap gitu. Aku macam, okay. What does he mean? 2 mouth? Kira cakap benda yang not necessary lah mungkin lah. I see. So dah sampai orang Cina pun tahu. Betul. Berkenaan dengan hal ni. Dan orang bangsa lain pun lagi-lagi zoom in berkenaan dengan Menteri Bertanggungjawab Hal Ehwal Masyarakat Singapura. Hal Ehwal Islamic punya atau Muslim Affairs. Yang mana kalau dalam Singapura ni agama lain tak ada. Dia tak ada Christian Affairs punya minister, Hindu Affairs of minister. Dan sebelum tu nak berikan jawapan kenapa kita ada. I'm not a politician, aku bukan sejarawan ke apa, tapi ni seperti mana aku faham adalah there are several sets of laws dekat Singapore, antaranya AMLA, iaitu Muslim punya law. Contohnya aku rasa dalam agama Islam saja yang agak diverse dalam hal-hal berkenaan dengan undang-undang agama. Kahwin kita ada ROMM. Kita lain. Bukan kahwin secara sekular, kahwin secara Islam ada dia punya tata cara dia. Penceraian ada mahkamah dia. Kita tak macam pergi sekular punya family court ke apa, habis terus bercerai dan kemudiannya harta-harta dibahagikan menerusi secular laws. Kita ada pembahagian. Dan faraid kita pun agak diverse. Bermaksud pembahagian kita adalah terperinci. Hanya dalam agama kita saja ada pemberian terhadap cucu dapat berapa, makcik sebelah tu dapat berapa, pakcik dapat berapa, sebahagiannya. Jadi untuk oversee secara keseluruhan yang untuk elect certain council dalam MUIS dan sebagainya adalah Menteri Bertanggungjawab Hal Ehwal Masyarakat Islam di Singapura. Because kalau aku betul nak go in deep, Islam bukan saja agama. Islam, ad-dinul Islam is a way of life. Way of life. Kira usram. Usram aku kasih sikit lah. Kau baca skrip ke apa ni? Tak lah, ini sebab aku meme belum kaya. So tak nak, takut cakap salah. Nanti kita dah kena defamation suit. Kita, aku nak jual AP aku. Okay. Kira korang boleh jual apa dua-dua? Okay lah, cover lah satu lawsuit. So the thing about conspiracy memang best tau kita layan. Macam World Cup punya conspiracy kita layan. Habis conspiracy kita best layan. Tapi I mean in the grander scheme of things, it doesn't really help the situation lah. It doesn't make things any better untuk dia especially. And if we jump to these conclusions, sebab hakikatnya ramai orang macam faham tapi diorang pun tak tahu sebenarnya apa berlaku. Media-media yang cover pun setakat boleh cakap ada macam inappropriate exchange. Mungkin maki ke apa, tak tahu. Tak tahu lah. Tak tahu. Mungkin instead of macam you cute geng semua ke, dia termaki ke. Tapi antara komen-komen netizen adalah show us the screenshot. Let us decide sama ada apa yang inappropriate. Kalau betul dia tak ada skandal ke, tak ada macam relationship dengan physical relationship dengan wanita ni, tunjukkan pada kita lah. Dan kemudian angkat beliau kembali jadi minister. Then it will be a hero story lah. Tapi aku pula fikir, kalau lah benda tu tak ada apa nak dihalang kan, dan hal itu tidak in a sense jatuhkan credibility dia, aku rasa mungkin dah tersebar dah. Tadi aku nampak news yang dia cakap mungkin they will find a position for him to come back, tapi bukan parliament. Bukan government. Bukan government. So aku rasa benda ni not so really serious tau. Is it? Mungkin pasal he still nak welcome dia untuk jadi at least somewhere in the PAP punya Is ni it lah. because he's well liked? I think dia ada street cred yang cukup baik, 20 tahun dalam bidang politik. Cuma kalau let's say apa yang dia buat ni dah terlalu rabak, they won't even welcome him. I see. So position ada sliver of light aku rasa macam betul. Ada juga tempat untuk dia berpaling, bermaksud mungkin the gravity of situation tak. But we don't want to jump into conclusion yang mana is it that ataupun tidak. Tapi apa yang pasti bila terdengar situasi macam ni, aku pun terfikir macam kawan aku Darren cakap, tunjukkan lah screenshot. Dia punya scam semua nak tunjuk. Aku pula macam, kita masih Singaporean kan, like ada conservative values. Bagi aku, boleh tak masyarakat terima kalau diorang actually saw the consequences, the screenshots of it. Macam contoh lah, kalau let's say aku message dengan perempuan lah, aku kena tangkap lah. Aku message something very lewd contohnya. Macam mata aku nak cakap. Sebab dia leceh lah kan.
Mungkin masyarakat cakap, alah dia ni memang macam ni lah, entertainer. Mungkin entertainer kau boleh macam kecam aku ke apa. Tapi kalau aku ustaz, lain ekspektasi masyarakat akan lebih macam, dia ni haprak jadi ustaz macam ni. Ini kan pula menteri. So bagi aku, baik jangan tunjuk Yalah. Sebab aku tak tahu. Sebab right now I still hold him in high regard. And many other people in Singapore, especially the minority, they hold him to high regard. Tapi aku tak dapat janjikan macam mana dia might view him sekiranya mereka nampak the screenshots of that particular exchange. Keadaan boleh membahayakan dia dan keluarga juga. Kalau sekiranya, I don't know how serious the if it's not conversation is. released by him or like, let's say like macam orang atas kan, will it be released by the girl? It could be. Then what will happen? Aku tak tahu. So seperti mana aku tahu, kalau let's say if you release macam private message that you have had no consent for it to be released, it can be potentially a defamation suit. Macam tak payah prof lah, orang lain, orang biasa sekalipun. Contohnya kau ada message orang ke apa, something that is classified, tapi orang lain screenshot, viralkan. I mean, you have grounds to say that macam, you know, this is not consented by me. So that can come into play lah in the case hal itu berlaku. So aku tak tahu. Aku tak tahu siapa perempuan ni, dan media pun tak tahu. Takkan media tak tahu Tapi macam mana like perempuan tu pandai tak pada kau, macam like, because dia bukan trap siapa-siapa. Okay lah, aku tak nak cakap dia do this out of love ke whatever lah, dia kita tak tahu apa, but like kau macam mengandaikan aku mengandaikan. Kalau macam let's say dia nak trap a minister or trap someone, kau rasa dia pandai tak? Because dia choose Prof. Because Prof, aku rasa pada aku Prof macam baik. Okay. So maybe at first dia layankan ke, then after that it went downhill from there, then he don't know how to, you know, navigate. Pandai ke tak aku tak tahu lah. Tapi bagi aku, kalau kau nak trap orang ni, apa ulterior motif kau? Kalau let's say kau trap orang tapi kau sebenarnya daripada satu political party yang memang kau ada political vendetta, dan aku rasa agak brilliant lah. Tapi there was no mention who's this woman is a member of public. Was she politically motivated? Did she do it out of spite? Did she do this sebab dia ada certain vengeance ke apa? Proof of point? Aku tak tahu. Mungkin dia psycho ke apa? Aku tak tahu. So we don't really know. Tapi kau nak cakap brilliant ke tak? Kalau kau letak psycho angle, kalau ini psycho, aku tak rasa dia brilliant lah. Aku rasa dia kalau love, kalau love pun aku rasa gila juga. Ini bukan cara dia kan. Ini bukan cara dia. Kau dah tinggalkan aku, aku make sure kau pun jatuh macam itu lah. Tapi kalau kau ada political vendetta, kau buat macam ni, okay, lu brilliant lah. Lu dah level spy lah. Lu win lah. Contoh lah. I mean like, I guess that's where I'm coming from. And also aku macam, aku pun in a sense quite okay yang screenshot tu tak disebarkan. Sebab I come from a situation where I have had lived experience where certain private matters of my life we remember were exposed on TikTok lah, on whatever lah, and it's not, you know, dia bukan hanya mencalakan maruah aku atau image aku, tapi things on the internet stays on the internet. Nanti anak-anak aku besar, dia akan jumpa, and we will have that conversation unfortunately lah. Ternampak bapak punya ni whatever, apa yang buat, and I would have to have years of recovery, wanting to share my side of the story, narrative, you know, be accountable. Kau faham tak? Can you remember all the his recovery? So aku fikir pula, let's say itu screenshot actually come out. Dok, like me as an entertainer, you know, bila mak aku tahu pasal benda ni, aku say something things like macam, tu lah sebab tu ibu tak nak kau masuk dalam entertainment line, banyak perkara macam ni, whatever. But you are a minister of Muslim affairs. Keluarga kau macam mana? Hari raya kau macam mana? Kau solat selalu pergi mosque. Solat Jumaat kau di mana? Event-event kau macam mana? Like, how do you live a normal life as an ex-minister, going back to public spaces, facing these people? Kesiannya. Macam imagine, simple lah kasi kau hari raya lah. Hari raya lah. Datang selalu disambut. Menteri kita dah datang apa? Pakcik lah. Tak tahu lah. Now, kan? Dulu orang mau bilang macam kau jadilah macam ni kan? It's different. So aku always think macam with pangkat yang diberikan, nama yang diberikan,
you're always held to a higher moral standard Exactly. than normal people. Yeah. Than us, or maybe lower denominations, whatever you want to call it. So especially menteri lagi. Especially menteri Menteri tak ada hal bro. Menteri hal ehwal masyarakat Islam. Tu yang lagi parah tu. Tapi kau macam mana kau will do the recovery tu? Apa like, kalau kau actually menteri kalau macam kau kena entertainer apa? Kalau kau menteri. Kira aku Dr. Zah. Prof Zah. Sure lah, gua Prof Syul. Prof Zah. Aku punya check confirm kau. Layan. Aku akan cakap tablik lah. Tak, aku punya reaction be like, siapa ni saya tak percaya? Kira aku boleh cakap. Ini semua satu political. Kau fikir saya tidak ada. Kalau betul saya bersalah, letak saya di mahkamah. Tak lah. Aku sah je dia. Yalah. KJ tak. Nah, I don't know how we react. Tapi aku tengah fikir macam mana so I think that's why Prof reacted that way. He knows that he's overstepping. Tapi dia admit juga. Dan dia resign. Aku rasa kalau aku dia, macam mana? Aku akan cancel nama Prof depan tu. Jangan cakap kau dia lah. Kau adalah kau lah. Abbas adalah Prof Abbas. Kau adalah Prof Abbas Aku akan hilangkan Prof depan tu. Nama aku Abbas saja. Aku bikin angkok. Aku tukar image bro. Aku jadi makrif. Ada hal biasa lah. Ni normal lah. Abbas lah. Kalau tukar image lah. So kau living a two life lah. Tukar image lah. Bukan lah. Tukar image lah bro. Then kau jual kulit lah lepas tu. Siul lah kau. Macam mana kalau kau macam mana? How will you navigate around this? Let's say engkau adalah menteri wanita pertama lah. Masyarakat Islam lah. Lagi perempuan kecampur macam saya tau. Inappropriate text lah. Aku akan angkat paisi lah on. Serius aku akan angkat paisi. Kau akan sorry all the way. Aku macam sorry je. Aku macam I made a mistake. It was I take full responsibility. Aku akan gitu je all the way. Tapi kau ready to face the ni lah. Bukan lah. Maybe public. the first 3 months aku akan like just at my house lah. Kat rumah aku just tak no contact at all. Then bila aku keluar, I will just make a statement macam, okay, I'm sorry, this and that. Like macam, jangan affect family aku lah. Yeah, and I think that was what technically Prof did lah. I mean, dia activated dia punya account. Dia activate tu. Dah hilang dah account dia. Aku dah hilang 1 follower je tak? Kau dah follow kau. Yeah, I mean, he took that route. Dia admitted to the mistake and then dia resign. I think there was someone who took accountability. Tapi I think you raised a significant point. The fact that ada apik sampai berbual, ada eyes of the committee. Then, and like it or not, masyarakat Melayu Islam dalam negara kita bilangannya sangat kecil. Like antara 500,000 sampai 700,000 orang saja, which is very very little. So apa-apa yang berlaku, minor things that happen inside community, dia akan jadi tatapan orang lain. Orang lain akan membuat pelbagai andaian, pelbagai spekulasi dan pelbagai tumahan maupun cacian ataupun mungkin pujian dengan cara kita react as a community. The fact that macam apik tu boleh cakap berapa ramai lagi apik yang mungkin ada the same conversation kat dalam coffee shop, kat dalam WhatsApp group orang. Jadi I think all eyes are on not only him but on us. Aku rasa how do we react from this? Are we matured enough to see this as someone taking the blame and moving on, and then kita pass over the throne to, not throne lah, pass over the position to Zaki is coming in. Zaki, Are we civil about it? Are we making memes about him? Are we macam viralkan benda-benda konspirasi, whatever kind of thing. So all eyes I feel are on us, and this reflects us sebagai community bagaimana. And I would like to urge aku punya follower kita juga yang ada apa-apa reaksi yang korang nak lakukan, whatever, keep that in mind. Semakin berusia semakin aku fikir macam tu lah. I mean technically we are also Muslims what. Korang nak kecam pun like, I don't know, like everyone makes mistakes pada aku. I mean we're not here to be apologists of what he has done. He's done a mistake pastinya. Dalam masa yang sama, sebagai peringatan lah, let's for people also to respond dengan dignity, restrain, kalau good character. Message baik-baik lah.
Apa dia? Jangan mesej baik-baik lah. Kira lelaki pun semua sama lah. Lelaki semua sama lah. Baik entertainer, baik minister, baik ustaz. Allahu Akbar. I have seen too much lah. Taklah macam tu. Tak Ini kira ambillah sebagai pengajaran. Yalah. Ada banyak benda buruk berlaku. Tapi yang baik kita ambil lah. Baik apa? Yang baik maksudnya yang baik maksudnya don't deflect the blame, ambil responsibility. Dan bukan cakap kita mengiyakan benda. Salah tu tetap salah. Betul. Dia akan diadili di mahkamah Allah nanti. The sons of Adams are all sinners, but the best sinners is the one that come back to Allah. Exactly bro. Exactly bro. Sama-sama lah kita saling memperingati antara satu sama lain. Ini adalah meme. Dan kita jumpa dalam rancangan akan datang. Siapa yang akan kami cover? Nantikan. Jangan buat promo ni. Apa? Promo Iron Peak. Oh ya. Ini Iron Peak Shilajit Plus. Dan bagi mereka yang tertunggu-tunggu, kami dah tak jual sebab musim World Cup dah habis. Harga ni dah tak ada promotion lagi. Tak ada. Harga ni dah naik Orang dah jual $100 tau. $200. Nampak? Ini dah macam watch tau, luxury watch. Betul. Dia appreciate harga tengah rendah, beli borong, lepas tu hold, naik. Lepas tu nanti kita buat one for one sale, harga crash balik. So ini kita main harga ni. Ini kira Illuminati tau. Harga ni sampai $200 lebih. Astagfirullah. Jadi antara aset-aset yang boleh kau beli bukan saja emas. Iron Peak Shilajit. Ini juga aset Iron Peak Shilajit Plus. Kita dah macam forex. Baik. Nantikan National Day Sale yang bakal berlaku bila kita tak nak umum. Kita tak nak umumkan bila, tapi National Day is coming. Kita akan buat one for one National Day Sale dan nyanyi lagu Iman Fandi beramai-ramai nanti. Aku tak tahu pun lagu this year. Ada this year. Ada lah. Ada. Kita akan go live stream dan kita akan jual one for one sale. Nantikan di TikTok, tak tahu bila kita akan umumkan. Kalau ada, pergilah message siapa-siapa. Dan sehingga kita berjumpa di lain kesempatan. Bye-bye dan Assalamualaikum.